Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga analisa. Adi na kayat apadakamat ti lugar na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nakababain la kumanga inak ibinglay ti pakasaritaak. Ngam naguyugoy matteoriknak amang isalaysay, tabarang makaibati iti pagadalan, wenno pagulidanan, dagiti padak adumdumeg. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Analisa, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Umay kayon, Hana. Melay, agpakada kayon kinitatang iyo. Anak ko, para mutlaan kada kayo na ito'y ngaya dayok. Kaya't kayo ngay kang itinarimat ang masakbayan. Ngam apay ang masapal nga umadayo kayo. Ada mo trabaho yung saan ka di? Wan nga ron, tatang. Saan ka kuman nga umadayo? Gaputa sigurado akailiw da kanto. Talaga adyak kumakayat ti mapaniti adayo, anak ko. Nga masapol nga agsakripisyo tayo. Tapno matunoy tayo dagiti arapapyo. Dimi nga min kayat, amay pada kayo kada kami kininanang yo. Nga agrigrigat. Agan-anad kayo nga rod ijay abroad tatang. Kan agawid ka kumaadagos. Wen, Hana. Agan-anadak para kada kayo. Analisa, bakit? Di mo kumabaybay ang dagiti anak ta. Ikarit day ta, Edward Lakay. Kat agan-anad ka kumakanayon iti papanam. Balonam ti pamatag mi a pamilya. Napan ka din iti pagadalan dagiti apok, Analisa. Wan, tatang. Apay analiday ka. Maikawa ka kaday, iti kaawan ti asawa met ti denayo nga agiina. Kasta nga paiso, tatang. Awan pa'y makalawas, nanipod na paniti abroad ti asawa. Ngam kasla nagbayag una yan. Maawatak tirik naman akaw. Ang mitalaang dayta. Gaputasan kayo pa anayrwam. Panunutem laeng ngayon, aparamot laeng kada kayaw. No apay anagabraw ti asawam. Wan, tatang. Kat agyang manak iti kanayon nyo apanang palagip kanya. Ano sakpay laang ti makitang danagla pa. Naimbag to laang no makapawitan ti asawa. Sa anak tumat siguron amarigatan. Nay, sa dino ti papanamana, kaslag dardaras kami. Ay, Mang Robert. Inak ilabadag iti kawas da misis akos na di taabagatan. Inayabandak ngamin iti kalman. Gapot na nakabakasyon ka no tay katulong da. Kasta ka di. Aglablaba ka gayam. Amangan no kayat mo asikan tumot ng titang danak, amang ilaba ka dagiti kawas mi kaninana. Diyak ngamin masangot ti aglaba, gapotado ti trabaho. Mabalin lata, Mang Robert. Talaga asaan mo amasangot ti aglaba. Gaputa ado dagiti negosyo nga asikaswam. Ay na, addan nga agminarti kinapintas mo. No kasta nga umisam ka, ana. Ay, sige man, Robert. Panawan ka pa dito'y paraangan nyo, Maladawak nga minan, amapan ijay balay da misis akos na. Oy, Analisa. Liklikam day dya, Robert. Napakla na palikero day jay. Amangan kindimat no makurso na daan na ka. Awan mat siguro ti kayat asawan ti kasdiyaan na ibagana, tatang. Yung tap no awan nga agpaiso ti masao ti tao. Liklikak laangan ni Mang Robert. Dahita ti kasayatan nga aramidem balasang ka. Pabitlay nga. Itasaran ka ni ti ka na tamok amabisin ka anapan nakilaba. Ay natatang, syaklatan. Kabaulak ti mangisagana iti kanak. Agina na kayukit din. Agawaan nyo ti agrubuat, Hana, Melay. Amangan numala daw kayo iji pagadalan.
Uy, nanang. Ngam na sa papaymot. Madamdama kaming to namapan. Nanang, saan ka di pa nga imawag ni tatang? Hinka rin na ngamin nga umawag. Tay ka no video call, tap na makita tayo. Uy, ngagpaiso, nanang. Kumusta nga tamat na ni tatang? Duan alawas, sipod nag-abroad. Ngam saan na tayo paymat nga inawagan? Ang mga numakumikum laang ti amayo, anak ko. Urayin tayo latan ti awag na. Sigurado nga umawag tumot laang dayjay. Gaputa kailiw na kayo. Uray siyak, nanang. Kailiw ko ni tatang. Agawit ko man. Anya? Sana mabalin nga agawit latan ni tatang, ading. Ay, umay kakitin. Mapanta ni Chipagadalan. Idagaskan ijay Romeo. When? Ita, dagiti laba, mading ana. Pasit lang, ang umjak amin kayat ti maurnungan iti mamurngan. Iso kayat ko amay laba adagos. Sige, Mang Robert. Di ka madanagan. Labaak ana imbag dagiti kawas mo. Lagi amin nakading. Ti imak man. Pasensya ka, nana. Ang umjak kong malapdan dirignak. Nagpintas ka ngamin. Among, hindi pa lang agkurso nadakan ka. Saan mat gayam nga agpalabati kayat mo, Mang Robert? Pasensya ka. Ngamjak kayat aguliban ti asawak anapan ng gadiyak para kada kami a pamilyana. Ngam ado ti kwarta. Tulungan ka mang paadal ka dagiti duang anak yung iti asawa. Huston! Bastos ka mat gayam! Jakon kayat nga ilaba dagiti kawas mo! Ditakan! Ana! Mabit lang! Nay, apa yan na nakaw? Kasla makakaungat kami ta si Mangpet dito'y balay. Tatang, bastos mat gayam day di Amang Robert. Amuyo ka di nagdaton kit din kanyak itay. Idin to taaglaba ti kunana anangayaban na kanyak ijay balay da. Anya? Ay, di mit kunak ngamin aliklikam day di ataaw. Angam napan kalat tagayam. Ay gamala, baybayamon. Basta awan dakas ngay naramid na ka. Awan mat kit di tatang. Saan kanto na mapmapan ni di balay da itong sumaruno, ngayaban na ka? Wan tatang, talaga asaan ton. Anya ka no tinapasama kiti apaw ka, Annalisa. Aba akila ti panagsakit ti tiyan na. Bimtak ti appendicitis ni Hana, tatang. Ha? Kadakala kantidad ti kasapulan. Ay, Pangalaak nga iti kasdi kadakala kantidad. Mariribukan na. Anya nga iti aramid. awagam ti asawam Saan pa'y mat ngay mauawag, tatang? Tsaka muno ka sa no makontak ko. Anya? Ay, ang damat kit di basita kwarta. Ngam sigurado nga kurang da itaw eh. Bayam, inak umutang ka dagiti kakabagyan tayaw. Siya kung tagremedyo, tatang. Bantayan niyo ti apo ko yun dito ospital. Ana, apay ngagsangsangit ka. Adda ka di parikot mo. Ibagam no niya ti parikot mo. Ang mga numatulungan ka. Sigurado ka di matulungan na kiti parikot ko, Mang Robert. No ibaga ka masapul ko ti dakkel agatan. Gapo iti pan nakaopera ti anak ko. Pabuludan na ka di. Una, apay kidinasan. Agam sakbay na. Umay ka. Mapanta di tabalay. Ija ti pagsaritaan ta, may papan iti bulbulo ng magatan. Umay ka, nana. Sumrag tayon di tabalay, anak ko. Asibayan kan. Akyaman ak nanang. Angam, apay nga agsangit kayo lata. Uy nga rod, nanang. Naimbag mata ni ading ko. Saan ka di? Unyag paiso, Annalisa. Awan mo tentisar day ti panagsangit mo. Sipod na opera ti anak mo. Kung amin, tatang. Maragsakan aklaan. Gaputan na operan ti anak ko.
Nakaawid tayo pa yan dito'y balay. Bala nga Rod. Sumrak kayo na. Tap na makiinanan ti Apo. Hello, Lakay. Kumusta kayo dito Pilipinas, bakit? Apay nga itaka lang nga umawag. Pasensya ka, bakit? Nadadahal namin di cellphone ko. Inuray ko pa iti damo ang sweldo. Tap na makagata nga kiti cellphone. Kan, andan ipawit po nga allowance yun. Kastamat na ni Tata. Edward, naopera ni Hana iti appendicitis. Dakkel agat at tinagastos mi. Ngam di ka madanagan Lakay. Nairemedyo ti amin. Kastagaan din na pasamag. Pasensya ka, bakit? Diyak inggagara na putin ti komunikasyon tayo. Bayad. Inton sumaro na pa nagpawit ko. Bayad ang tunti na pulot mo, ha? Lakay. Well, mawatak, bakit? Ang mga nuwan na interest na pulot mo. Gamsa na balik. Mabayadan tayo maglaan, data. Ano bakit, ha? Magpakanak tayo. Istrikto kami ti Busmi. Di na kaya't nagigam kami ti cellphone. Agan-anad kayo dita. Sige Lakay. Agan-anad ka matita. Bye. No amom la ko ma. Nakarkaro pa ng interest tinapulod ko ang kwarta. Saan ang kastoy ti salitaan, Tamang Robert? Ti salitaan, kat maminsan laang, saan nakastoy at tunggal agkasapulan ka kat ayaban na? Ano yan? Pues, saan nakas dyan tikayat ko? Relasyon tikayat ko, saan kita maminsan laang? Naglaing kamatan, anak. Anya, ngamdyak kaya't di makirelasyon kan ka. Naipitak laang iti sitwasyon. Iso anaramid ko ti kasjay. Ay atak ti asawa. Kadyak kaya't tinapasamag iti nagbatan ta. Nukas na nga Rod, ibagak iti asawam nga da relasyon ta. Takitagang no di nakaisina. Managing bubukod ka, Robert. Bagim lang ti ammo mapanunutan. Agbabawi ak iti kasjay nga inaramid ko. Awanan mabalin mo. Kaya't mo manunusan. Magrelasyon ka kanya. Gaputan mo agkad-kad ka. Ibagak iti asawan ti kinagulib mo. Anya! Nakaragnagsakak unay, analisa bakit? Kalpasan ti dua atawen, nakabakasyon at maglaeng. Kailiw kayon kadagiti anak ta. Lakay, mabalin ka di asan na kami napanawan kadagiti anak ta. Amangan nga minuadan tumanin pasama ka sana mapakpakadaan. Kabailan ta daytoy bakit? Masapol nga isaganaan ta ti masakbayan dagiti anak ta. Apay, saan mo ka di pa yan nabayadan ti kwarta na bulod mo iti? Nabayadan ang Lakay. At sobra-sobra pa iti bayad na. Matlagayam. Apay nga ron ngagsangit ka. Umay ka man kiti bakit? Kailiw ka. Saan? Di nakarakupan. Ay ayatan ka unay. Ngam saan ako na may kari itinadari sa'yo panagayat mo. At nakasagana ak na nyaman tagbali na pangatang mo. Apaman amay putnog tinaramid ko. Anya ti kahit masawin. Pag maasim tayo palawag mo. Saan ka maawatan? Damag ka. Isalaysay ko tinapasama. Kabayatan ti kadam iti hadayo. Kada kayo matngagasawa. Sobra kayo pa Sigurado nga umay kayo agyaman, gapo iti panang tulong ko iti asawam. Hindi nagkasapulan una iti kwarta. Ayop ka. Sana pa ng tulong ti inaramid mo.
No di kat panangiruruman. Pumanaw tan dito, Edward. Amangan no maisag makalaang lakay. Sakbay apumanaw ta. Daytoy bay! Nagturad ka na ng danong kanyak! Tapno'y bagakan ka, Edward! Nakirelasyon kanyak na asawa. Dahito tipod no. Nagbalin abangungot kanyak ti kasya na pasamak magropay. Iso adyak kabalan atong palbiyak. Kat paspasuro taklatan kan ka. Katusto ka. Utang ko kan katipan nakaopera ti anak ko. Ngam nakabayad akmat siguron. Nasursurok pa'y siguro tinaibayad ko. Daytoy ti ibagakan ka. Saan aday ito'y apasamak ti mang perdi kada kami. Gaputag pimpinatag kami. Gusto ti asawak. Kat iti ka anuman. Di na kaminton mariribok. Impudnok iti asawak ti napasamak Mr. Lonely. Impagarup ko no marakrak ti pamilyami gapu iti biddot ana ramidak. Ngem agyaman ak iti Dios gapu tanaawatan nak ti asawak ket saan ana dadael ti panagtalek ken napintas alinnangen mi. Ita nagsublimanen iti abroad ti asawak kastan ket agyaman ak. Tuy pagayam mo Analisa. Analisa pagayam ko dayawen ka. Gaputan na itured mo nga impudno iti asawam tinapasamak. Ala, sapay la kuma. Tad-ad dapay atumibker ti pinnatigyo nga agasawa. Tapno mataginayon ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Analisa. Adi na kayat apadakamat ti lugar na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Joffer Anas Basi. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan at Jane. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Idi awan makukwartak, awan manggurgura kanyak. Ngem idi addan ija abroad ti asawak, kinaguran akon ti mismo agayim ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jane. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nasaya at mata naka-abroadan ni Rico. Saan kayo itan amarigatan? Narigat yag na diti syudad tagatangam amin. Awan ti libre. Ultimo pag naudan kat abangan. Taawan mo't bukod tayo abalay. Wanyarod nanang. Nagrigat nga iyan anay ti sweldo ti asawak. Tanagbasit mo ti sweldo na dito eh. Ti panunutam ita, ti utang yaw. Iso ti ununa ang abayadan. Nanang, inutat to pa'y ti kwarta nga igam ko. Iyan anay ko aging ga iti di agpaw iti asawak. Ano sampay laang ti mapan makilabada? Saan abalay? Taaddaak mo't amabat-bati dito'y balay. Diyak mo't ngaminan kabailan ti makilabada. Anya kayo ka dinanang. Ayos laang. Saan kayo mo't nga obligaan nga agtrabaho? Agyaman akno kasta, anak ko. Naimbag ka pa'y gayam. Addan ija abroad ti asawam. Barang ano, addan na pintas agasat na ijay gayam. Ay kat ikararag mo tasapay ko tamaaddaan iti napintas agasat ijay. Deta ti kanayon ko nga ikarkararag gayam. Angam ita, tulungak pa'y laang nilakay. Agawatak iti labaak, tasigurado asaan amakapaw it adagos. Ken ado pa'y tibayadan mi nga utang mi. Kasta talaga, gayam. Anos laang. Makalungaw kayong tulatan.
Nanang, siya kung timapan mang sukon iti anak ko iti pagadalan. Saan ka na banog ayaan naglaba? Saan mat nanang? Da kayo latan ti agluto iti pang maluman tayo. Sige nga rod, no kastati ko na. Jay, kumaikan! Mapantay sukunan dagitan nakta! Wan gayam, rumarak matan. O sige nanang, mapan kamin. At danditan ni Beth. Sige anak, agan andat kayo. Kumusta kayo nila kayo mo dyan abroad? Idi naudi nga imawag. Kinunanamat anasaya at ti kasasaad na itay. Pumapalakkan ka gayam. Anya kumamat ti apalam kanyak na. Wan ta sigurado sumaya at ng tibiyag mo. Gapot na naka-abroad nila kay ko, sumaya atan ti biyag ko. Wan gayam. Saan kanton nga agot utang akas la kanya? Ay na, saan mat adakkel ti sweldo nila kay ko itay, gayam. Ken adupay mat ti utang mi anas ken abayadan mi. Basta, saan kanto amang liplipat ang gayam? Amang ano, saan naktun akayat agayam no bumaknang ka? Ala, tila pang panunutam mat. Apay kumaasaan ngay mat. Naaramid mo ka din ti assignment mo, anak ko. Nanang. Alang nga rod, rumarkan dita sila tamangan tayon. Ay, nanang, saan ka di pa'y ngay mawag ni tatang? Saan pa'y matanak ko? Apay ka di? Ibagam kanyak ano umawag, takasaritak. Anya ka di ti ibagam kinitatang mo. Kuha, nanang. Kaya't kumat-kumat ti agpagatang iti cellphone ko. Dagiti daduma classmate ko at da cellphone da. Kwa. Sige. Ibagak to no umawag ni tatang mo. Kasi kati makisaokan kwa na, Sige, nanang. Nang umawag kat awanak, sikalatan ti mga ibagakan kwa na, Sige, anak. Padasag to nga ibagakan tatang mo. Maala, umay ka nga rudan, tamangan tayon. Nasaya at mata nakaawag ka, lakay. Kumusta kayon bakit? Awan pa'y makabulan ko. Nga mailiwahon ka na kayo, iti anak ta. Agan-anos ka dita, lakay. Wen, bakit? Makaanos ang matkat dito eh. Kumusta ang matindi anak ta? Adda iji pagadalan, lakay. Kan adda bilin na, ibagak kanukon ka. Oh, anya na ita bakit? Kaya't nakano ti maadda ni iti cellphone. Saan matadakas? Yan magwalay pa ya, na makabayad tayo pa iti utang kayo. Kaya nung maigatangan to man iti cellphone, naskan nga da oras tayo pa nag-cellphone na. Hindi kasta, saan na mabaybayan ti panagadal na? Ala, bayam taday tanto ti ibagak iti anak talakay. At di ba'y gastusan nyo ang kwarta? Adda pa'y, makilablabada akmat. Ala, anong sampay karot bakit? Intong makapawitak, isardang monton ti agawat iti labadam. Wen, lakay. Manunabula nila kay mo ijay abroad. Saan ka kadipay nakabayad iti utang yaw? Nakabayad ako, nanang. Isong harod asim mardeng akon nga agawat iti labada. Kahit papanam nga rod ngay, nakasukat ka man. Mapanak gumatang iti cellphone ti anak ko, nanang. Ay, no kasta, palubos sa mga cellphone. Wen, nanang, ngam adda oras ti panag-cellphone na. Games laang mati kayat na iti cellphone. Ay, urasam ti panag-cellphone na. Wen, nanang. O sige nga rod, mapanakon. Yay! Addan cellphone ko. Ngamjay ka na yun nga ibilin ko, ha? Wen, nanang. Di kay madanagan. Taramidag nga umuna ti assignment ko. Sakbay nga agkay ayamak iti cellphone. Nasaya at tamom. Ito umawag ni tatang. Ibagayo ti panagyaman ko, Wen, anak. Di ka madanagan. Taibagak to no umawag ni tatang mo. Naigatangan gaya mo na iti cellphone di anak yo. Gayam. Wen, gayam. Kaya't mat ni tatang na nga igatanga. Di ingatanga. Bagkapay. Ada na wadwad akwartam. Siyak ngay. Makilablabada akpay laang. Kasta talaga't ibihag gayam.
No kayat mo, di ibagamat kinilakay mo taga-abroad. Anya ti am muna nga kat saan mo't anak kaadal? O, di si kan ati aga-abroad. No katulong tumot lang ti trabaho ijay. Ay, saanan, gayam. Na, apay mo't ngay. May mayat ijay tadakdakkel ti sweldom, ngam tay makilablabada ka dito. Kinagpaysong na gayam. Mabutungak. Amangan no, maranaak pay laang ti amo ang naranggas. Amangan no, ito madamdama. Bangkay ko laang ti yawid da dito. Ay sus, nakabubutang mo day tangay bagbagam. Agpayso gayam. Kabutang ko ti agabro. Nagpintas ka matan gayam. Sa dino ti papanam. Mga nakak iti kasar gayam. Isumot lagayam anak ka pimpintas ka. Ay, bagay mula unay tabistida ma. Agyam anak agayam. Ngam nakaron samot day tan apanangidayaw mo kanya. Angam agpayso ti ibagbaga gayam. Talaga apo mimpintas ti may sa tao. No adda kwarta na anya. Tila ibagbagam mo. Pumudpo daw kapay gayam. Jesus, tila madmadlaw mo. O sige, lapsan kan agayam. Tamangan numaladawak pay. Gayam, mabalin ka diti umutang? Mano ti utangam aya? 5,000 ko magayam. Jesus, nagdakkel matan gayam. Pangusaram aya. Pagbayad ko ngamin iti abang kan bills me. Na-delay ti sweldo nila kay ko. Itad ko matlaang apaman na agsweldo. Ala nga rod. Narigat mat no awan ibayad mo. Ay na, agyaman ako unay gayam. Kitaam taagbayad dagiti papautangam. Rumbang laang agbayad daananang. Agrigrigat ti asawak iti abroad. Apay kit din asaan da nga agbayad ngay. Ay, palpalagi pankalaang anak ko. Ay, di ka na agpautang. Kaskan ni Bet. Nagdakkel ti inutang na. Pangalaan na nga iti pagbayad na. Kinunanamat anadili ti sweldo nila kay na. Iso kano ti ibayad na. Agpaiso nga ta. Agpaisumat siguro ananang. Gayam ko ni Bet. Alangan mo't nga ulbudan na. Sapay ko mga ron, tagbayad to. Kumusta ka ditan, lakay? Kastoy, bakit? Madamati na na, tanabang banlugak. Ay, kaasi ka mo't lakay. Aganusak para kada kayo, bakit? Agurnong ka dita, iti kasta. At tan kurnong ta. Sa anak to nagsubli. Narigat kag trabaho dito eh. Lakay, di ka madanagan tagur-urnungak. Kumusta man tanti anak ta? Nakaturugan Nasayat ma, tanasapa nakaturog. Alangarod lakay. Agi na nakamutan, kan agan-anad ka Gayom, mabalin ka di anayunak pa di utang ko kun ka. Anya? Ang gayam, dakkelan di inutang mo kanya. Nunayo nampay, ang mga numarigatan kanton nga agbayad. Ay, kastilaangan. Bayadan pa'y nga umuna ti inutang mo. Sakbay apautangan ka manan. Awan pa'y nga rod kwartak gayam. Iso nga umututang ha. Kunak man no kunam nga agbayad ka inton makasweldo nila kay mo. Saan da ka di pa'y nga intad ti kunam anadili asweldo na? Intaddan gayam. Ngam in grocery kun tawan mo't ngaminan amin ijibalay me. Kasano ngay daytan gayam. Pasensya kan ngam saan ka pa'y ama po utangan. Aging gaadi ka pa'y agbayad. Agbayad akto ka di gayam. Gayam, pagbanbanugan nila kay ko ti kwarta iti apro. Saan na apidpidutan ti kwarta? Adayamat imbaga kapidpidutan na. Di ko namkit di, nalastog ka, tadan kwartayo. Kasla saan tamot nga gayam? Anya nga iti kayat mo gayam. Saan ka asingiran iti utang mo? Ada imbaga kaya kasta. Ay, nagarasa talaga ti ugalim. Uray lipatan tanti pa naggayam tano kasta kamatlaang. Anya? Awan serbe magayam. Iimot kakit di. Agpay
pay sukat ay atap ko. Pangalaan namot ngamin ngay iti pagbayad na dayjay a Beth. Iso pa'y ti adaganas na nga agungot, nanang. Iso lang arudan ti saan ang makabayan. Dayta nga rod ka. Iso ko ba ate agpakumbaba? Iso pa'y tinaglastog. Lipatan mi kanon ti panaggayam mi. Awan kano ti serbik. Imutak kano. Ay kunana laang ti kasta. Taawanan plano na nga agbayad iti utang na ka. Kay kayat na pa'y nga aglinipat kayon. Ngam ti agbayad iti utang na. Naimbag ta sinong batam ti awag ko, lakay. Oh, ano ti bagang, bakit? Nasakit tinakam ko. Apay mo? Ni Bet agayam ko, ah. Oh, apay ni Bet? Imutang nga rod iti 5,000, lakay. Di na pa'y nabaybayadan, ngam umut-utang manan. Idijak maikan, inapanak matang. Anya? Nagalas matan ti ugali day tagayim mo. Saan kan kagpapautang bakit? Ano kastamot laang? Ay, iso nga rod ti kunaklakay. Iso pa'y apagsaksakit ang tinakam ko. Ay na, nuam muna lang kung matirikat ti trabaho dito abroad. Ibagam taga-abroad man, tapno mapadasan na. Ay nalakay, mabutang ni Bet nga agabro. Gayam, siyak man mat ti pautangam. Ay na, saanan gayam? Ha? Di ka dilaang Beth, ti kayak mo apautangan. Talaga nga iso ti paboritom agayam anya. Gapo iti day ta pautang, iso tinangapaan na kanya. Anya? Saan kami nga agayam ita? Linipat na kun. Taapay mat. Umut-utang manan, kat saan pa anak kabayad. Idijak pa utangan, ijayan anak kaungat. Nalastugak kanon, taaddan kwartak. Imutak kano, awan kano ti serserbik agayam. Ay, madimot ati kasta pa nagsasauna. Iso nga rod asaan ka laangan apautangan, tapno awan matrason nga apaan naktumat. Sa anak mo't akas kan ni Beth. Amok mo't bayad iti utang ko, gayam. Pasensya kan agayam. Kaya't nakmuilat ta siguro agayam, uray awan maipautang ko. Ta di awan pa'y makukwartak, kat gayam nakmutlat ta. Ay kat wen gayam. Agayam talata, uray di nakpautangan. Nadidigra akon ngagpautang, Mr. Lonely. Ta isumutan tiga po ti pangapaan da kanyak. Saan pa'y ang nagbaybayad ni Beth nga aging gaita, ngam binaybay akon. Ket sapay la kumata makaamiris tumetlaeng. Tuy pagayam mo, Jane. Agyaman nakpagayam Jane iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, noan niya tinapukaw ken ka, dakdakkel to ti kasukat na. Tipud no agayam, nasaya at lattaken ka, nga uray awanan ka. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jane, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Aurora, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nalaka ti agsao iti patapos ako nada. Ngem narigat gayam no daytoy ket mismo ang mapasamak ken ka. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Aurora. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anyamat tan ti gayam ta, Grace?
Kasla awanan sa bali a lalaki no kas jay tinaramid na. Ay ayatin na lang ni Roger. Iso a pinakawan na. Di anya ngay ita ti panunutan ni Roger. Aramiden nan tumanan ti agsapol iti sa bali a babae. Gaputaan muna apakawanan tumanan ni Mia. Nagkarikanumat ni Roger. Asaanan ang maulit ti inaramid na. Isukat nga ado ti malukloko a babae. Gapot ay palpalubos da alukwan ida ti kaayan-ayat da. Anya ngay nga rod ti kayat mong aramidan ko man ni Mia. Rumbang lang asinaan nan ni Roger. No nagaramidan ti lalaki iti basol, ulit-ulitan nan to dayta. Iso arumbang lang asaan nan nga ikan iti tsansa ni Roger amang pasakit manen kan kuana. Kasano? No agpayso asaanan nga ulitan ni Roger ti naramid na. Kat, kasano ngay no ulitan namanan. O di sinaan nan ton. Jack amo ka ni Mia. Angam na siyak. Once ang nagaramid ni Orly akaayan-ayat ko iti kalukwan. Sorry laengan. Ngam saan kon apakawanan. Mayat man ti pa nagkuyog yung amasabat ko Saan ka di nga mumatan nga okay kami ka ni Roger? Agpeso day ta, Aurora. Napakawan na ko ni Mia. Among ka di, Roger? No siyak ni Mia. Saan kan nga ikan iti tsansa? Ni, apay mo tinakas na ti bagbagam gayam? Ay na, Mia. Inikam laang ni Roger iti tsansa. Amang pasakit manan kan ka. Nagkariak at yapon ulitan ti inaramid ko, Aurora. Kinidaw ko kan ni Mia. Nga ikanak iti maudi agundaway. Ay, no siyak ti lukwan ti kaayan-ayat ko. Ay, polos. Jack ikan iti maudi agundaway. O sige, labsan kayo pa'y ha. Oh, apay anak ka umay ka. Anya ti gagaram, Roger. Kaya't ka kumakasarita, Aurora. May papaniti? May papaniti pa ng pakawan kanyak ni Mia. Kaya't kumati agkid daw iti pamakawan kan ka. Gapo iti panang lukok iti gayem mo. Katsapay la ko ma. Tay kanak matitigundaway ko. Amang ipakita nagbalbaliw akon. Katsaan kon ton alukon ti gayem mo. Uray man sa anak apabor iti panang pakawan kan katigayam ko. Awanan ti maramidak. Tapi nakawan na kan. Ang pulos adyak tumamati. Asaan mo nga ulitan ti inaramid mo. Pangaasing ko ma, Aurora. Mamati ka kanyak. Iti kasta, mamati mo't kanyak ni Mia. Gapo iti imbagbagam iti nagsasabat tayo. Naipalagip manan ka ni Mia ti panangloko kan kwa na. Imbis ang makaliplipatan. Saan ko nabasol? Nukas pangarigan ta makapagpanunot ti gayem ko. Sapay la ko ma. Tasaan na kan tumot ang lukwan ni Orly. Talaga saan nakalukwan? Gapo ta ay ayatan nak. Kano kas pangarigan ta agaramid iti kalukwan ni Orly. Hay, sorry laengan. Ngam saan kon apakawanan, akas iti inaramid ni Mia kan ka. Nakita ka naggapo dito ni Roger. Anya ka diti gagara na ken ka. O may agkid-kid daw iti pamakawan, iti inaramid na ka ni Mia. Apay asikat ti pagkidnawan na iti pamakawan? Gapo, tanasabat ko idaktan ni Mia ijemol. Kat binagbagaak ni Mia. Imbagak nga imposible, asaan manan nga ulitan ni Roger, tinaramid na. Apay nga min ni imbagam dayta. Baybayam idan, di ka makibiyang kadakwada. Kaasimot nga min tigayam ko. Ay, amok. Ulitan tumanin dayjay a Roger, tinaramid na. Amom nga rod, nagbaliw matan. Ado talaga ti lalaki aman luloko. Gapo takas na ti aramidan dagiti daduma a babae. Naglakalaang ti panang pakawanda kadakwada. Ay ayatin ni Mia ni Roger. Iso a pinakawan na. Kalukuan. Agabuso lang ti lalaki no kasta.
Kaya't nga rod asawan dayta. Ano siyak mati makaaramid iti kamali. Pulos adinak mapakawan? Natural. Isong asaan mo apadpadasan ti mang loko kanyak. Gapo tapulos. Asaan kan nga ikan iti tsansa. Di ka madanagan. Awan mo't plano ka mang loko ken ka. Ay ayatan ka unay. Iso asaanak to nga agaramid iti saan mo akayat. Imbag taamom. Wanya, ready ka din. Itulod ka ni trabaho yo. Wen, ready akon. Mabitla nga, taalaak ti bag ko. Talaga abilibak iti kaayan-ayat mo, anak ko. Itulod kan sukunan na ka iti trabaho. Kaslasaan ang mabanbanog. Adalang arudon trabaho na. Agpasada pa iti takse, iti rabi eh. Iso nga rod ang nagustuak ni Orly, nanang. Tanagagat, kan nasingpat. Mariknak tinalaos apa naggusto na kanyak idi. Iso asinong bata. Awan ka di pa'y plano yung agkasar. Addan nanang. Plano minti agkasar iti daytoy umay atawan. Ay kat nasaya at narod ano kasta. Kaya't ko launay ni Orly aparakan ka. Oray syakmat, nanang. Kaskan ni Orly ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Kunak man no agbiyahe ka ita. Apay asinukon nakpay laang dito'y trabaho. Kabailak mo ti agawid nga agmaymaysa. Itulod kan. Diyak kahit ang mabannog ka pay laeng. Amok ka na bambannog ka iti trabaho. Amangan no mairuwamak iti kastangar aramidam. O di mairuwam ka laeng. Awan mo't planok amang isardang iti kastoy ngar aramida. Agyaman na ka, Orly. Nagsingpet ka talaga. Gapo ta ay ayatin ka unay, Aurora. Iso ajak kayat amarigatan ka. Saan mo't amarigrigatan? Basta, jak kayat amabannog ka. Apay anak ka pa share ka gayam? Anak ka di gagaram? Awan. Kayat ko lang ti umay makiistoryakan ka. Day off ko ngamin. Anya ayati kayat mo pag-istoryaan ta. Kumusta kayon ka ni Roger? Ayos kami mat. Idaw-dawat ko. Asapay ko ma, ta saan manin ang masulisog iti sabali a babae. Kita, saan mo't lang nga agtal na ti panunot mo? No insinam ko man, di awan ko matikas tarik nam ita. Kasladyak namin kabaulan ang mapukaw ko ni Roger. Ay, sabagay. Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Ang usaram ko maakanayon ti utak mo, kayam. Saan lang ati pusong ti paganandaram? Imbagpay kan ka tanapod na ni Orly kan ka. Amok nga ay ayatin na kaunay. Ar-aramiden na ti amin para kan ka. Day tamat ti magustuak unay kan kwan. Kasla di na pa'y kayat amabanugak. Kasla prinsesa at iti panagriknak. Imbagpay kan ka gayan. Swerte ka anak kasarak iti kas ka ni Orly. Nakaumayak, tada kayat ko nga ibagakan ka, gayam. Oh, anya dayta, gayam. Diyak kumakayat nga ibagakan ka. Ngam gayam ka. Kan isaksakit ka. Iso arumbang laang nga ibagak. Uray nagpakpakaasin ni Orly, asaan ko nga ibagbagak. Ne, anya ka di dayta. Ibagamon no anya dayta nga ibagam. Di na ko mapaggagaran. Nag-check-in kami iti boyfriend ko idi rabi. Idi rumor kami. Nakitak nag-check-in mat ijay a hotel ni Orly. Ket adda kadwa na a babae. Anya? Agpaiso ka di dayta nga ibagbagam? Awan gapo na nga agulbudak, Aurora. Apay ko mga aramidan na ti kasta. Girlfriend na kadimot day dya babae. Nabayag ka din ngam amuna. Imawag kanyak idi nakaawid akon. Kat kuna na nga itanala ang anaam mo day dya babae. Nabartek ka no nga inlugan na ti babae. Kat iso tinang sulisog kan kwa na. Iso asaan ko kanulatan nga ibagbagakan ka. Gaputaawan laang day dya napasama kadakwada.
Awan laeng. Nakinaig iti sa bali a babae. Ita, awan laeng para kenkwana. Amok aguraan nak ni Orly. Ngamno saan kumat nga ibagakan ka? Saan naklakit di apagtalnaan ti konsensya? Agyaman nak iti kinapudnom agayam. Agyaman nak iti panangipudnom kanyak iti dayta, Grace. Pangasim, Aurora. Ikanak iti gundaway kong agpalawag. Saan ka di ang naibagakon ka? Ano nagaramid ka? Awanan ti tiyansam? Amok na ita. Ngam tao aklaing, Aurora. Nasulisog ak iti day di a babae. Pakawanin na ko man. Saan kan ang mapakawan? Iso apumanaw kan. Kat saan kan ngagpakpakita kanya? Saan? Diyak maramid day tami bagbagam. Sikatibiyag ko. Sikati amin ko. Ngam apay! Anaaramid mo ti kastoy, Orly! Kinunak mo't saan ko nga ingagara? Saan ko nga inaram na di a babae? Awan pa nagayat ko kenkwana. Saan mo apagrason nasulisog ka? No talaga saan mo akayat? Ado ti mabalin mo apagpilyan. Mabalin mo ti mangliklik. Tamo mat ama sakit anak numamuak. Ngam apay adi ka nang liklik. Isungarod na kidkidawak iti pamakawan mo, Aurora. Aklonak ang nagkamaliak. Jaklaim pagarop ang maaramid ni Orly ti kasta, anak ko. Ngam na aramid na, nanang. Kat, anya nga ron ti planom ita. Saan kon nga ikan iti tiyansana? Isu tinagaramid. Isu alak aman na ti bunga tinaramid na. Nakasagana ka ka din ang mapukaw mo iti biyang mo ni Orly. Apay ka din asaan. Diyak ka sa pulang ti lalaki aman luloko. Anya ti aramidam ditoy. Sukunin ka. Tapnosan ka na mabanog. Saanan akasapulan nga aramidam dayta? Awanan relasyon ta. Isaw nga isardan mo dayta nga aramidam. Sa anak nga imanugot nga agsinata. Iso akaayan-ayat kapilaan. Lino ko nak, Orly. Iso nga awanan karbang ang kanyak. Sana ka agsarda nga kidaw iti pamakawan mo, Aurora. Sana ka sumuko. Ay-ayatin ka. Katjak kabalan ang mapukaw ka iti biyag ko. Pangaasim, Orly. Husto ko man. Kasano ang malipatak ni Orly? No saan mo't asumardang agkid-kid daw iti pamakawan kanyak. Nagrigat gayam apukawan tirik na iti may sa ataw. Uray nagaramid iti saan arumbang. Anya ti aramidag. Tapno malipatak ni Orly. Uray kayat ko alipatan. Ngam isupay lang tilinaon ti pusok. Kan iso akanayon tilinaon ti panunot ko. Kasladyak kabailan. Numapukaw ko ni Orly. Apay akas laawan gaganay gayam, anak ko. Gapo ka di itinapasamak ka na kayo kundi Orly. Nanang. Kunak man no nakasagana ka na mapukaw mo itibiyag mo. Diyaka mo. Nagrigat gayam, nanang. Kunak no nalakalaan timang lipat. Ngam saan mo't gayam. Nangruna kat saan asumardang ni Orly agkid-kid daw kanya kiti pamakawan. Iso akas lakayat ko na apakawanan. Adakan ka nga desisyon, anak ko. Di may balakad ko lang. Agpanunod ka na imbag.
Nasken asaan ka nga agkamali no anyaman ti agbalin a desisyon mo. Diyak namin kayat makita nga aglidliday ka, Aurora. Ngam anyalangan ti ibaga kanyak dagiti gagayam ko. No pakawanak ni Orly. Saan ati ibaga ti tao ti panunutam? No di kat ti pagsayaatan. Awan mo't makitak adakas na no ikam ni Orly iti may sapay agundaway. Sige, nanang. Panunutak ang naimbang. Aging ka ita, sa anak pailaeng amakadesisyon, Mr. Lonely. Ngam amok nga ay ayatak pailaang ni Orly, kat kasladyak kabailan amapukaw ko. To'y pagayam mo, Aurora. Agyaman pagayam Aurora, iti daytoy apakasaritaam. No napudno lakid din ni Orly, iti panagkid daw na iti pamakawan. Apay, no ikampay, iti sabali agundaway. Ngam, adalataken ka, ti amin a desisyon, ket sapay la kuma, ta saan ka nga agkamali, no anyaman, ti agbalinto a desisyon mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad, itinagan nga Aurora, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan gagita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Richard manipod Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapu iti saan anasaya at akababalin ko, nakisina kanyak ti kaayan-ayat ko. Kat ad-adda ang nagsakit tinakam ko, idinaamuak no asino tinangisukatan na kanyak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Richard. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anak, agtrabaho ka kumamod. Saan agaputa paw-paw itan na katikapsat mo? Kat saan ka matan nga agtrabaho? Nanang, apay pay lang agtrabaho ak. Kat kabaalan mo't ni manang yana ti agpatulod kadatay ti kwarta. Win ngem kadagito'y laeng dayta, taawan pa'y pamilya ni manang mo. Ngem inton maadaanan iti bukod na a pamilya, sigurado asaan ton nga agpawait. Di jayak ton nga agsapol iti trabaho. Nasaysaya at metlaeng no agbirok ka iti trabaho. Narigat timang namnamalatan. Relax kayo kanila ang nanang. Apay ay apilitan dak nga agtrabaho. Saan aya akaayan-ayat mo ni Denise? Wan, nanang. Sinong batan na kon? Metlagayam. Akat agurnong kan para iti pagkasaryon to. Wan ka di, nanang. Saan kayong agganat? Lukasta, sinong batan na kagayaman ni Denise? Wan pare, isuakayan ayat ko itan. Wow! Nagswerte kamatan pare, ta sinong batan na ka? Apay, saan ka dimot ang naswerte kanyak ni Denise? Ha? Saan mo ta kasta? Ngam, amo na ka di ngawan trabaho. Saan na pare? Diyak imbaga nga awan trabaho. Imbagak agtrab-trabaho ak ni Antik. At ang amin bakery ni Antik. No sakti si ka, pay swim, ti agtrabaho iti bakery ni Antim. Iti kasta, awan to ti agbalin na problema. Apay kumahamot nga problema ak ngay. Kasano no ko na mapan nakapasyaran iti trabaho.
Sanat nga ta, awan panawon na nga umay agpasyar, gaputa damot trabaho na. Imbag man ta na mating adda trabaho. Apay kumaasan ang mamatingay. Makikita naman nga adda kwartak tunggal rumwar kami. Pangalala mo iti kwartam? Siyempre, adda ijay abroad ti kapsat ko. Pau-pau-itan nak iti kwartak. Isu nga uray sa anak ngagtrabaho, adda latta kwartak. Agpaiso ka din nagtrabaho ka? Katuan mat. Apay, agdwa-dwa ka? Adda ngamin nakaibaga kanya nga awan trabaho. Ha? Asino? Saanan nga importante no asino? Ulbud day ta nang idanon kan ka. No kasta? Kaya't ko nga rin ti umay agpasyar iji pagtrabaho. Ha? Sige. Saan pa yung ita? Ibagak to. No mabalin mo ti umay agpasyar. Ay, salbag. Pimay so ti imbagam. Imbagak nga? Nga adda makaibagak ni Denise. As anak nga agtrabaho. Kunak tumat kan ka. Imposible asaan na amamuan. Uy, no asino mat nga taa tinakaamuan na. Kat, anya ti plano mita? Ay, kasapulan akasaritak ni Antik. Tagtrabaho ak iti bakery na. Mayat day ta. Kasta ti rumbang, pare. Nakapasyar ka mat, kaanakan. Ay, Ante. Agtrabaho ako iti bakery. Nasaya at mat na nakapanunot kan ngagtrabaho. Maragsakan lakit din naman ang Flora. Kinagpaisuna. Diyak pa imbaga ka ni Nanang nga umayak agaplay, Ante. Kaya't da ka din agtrabaho iti bakery yo. Apay kit din nasaan. Agkurkurang ak iti trabahador. No kasta, anya nga iti trabaho nga iti jo, Ante. Agrepak ka no iso. Ado ti mabalin mong aramidan. Ante, mabalin ka di nga inaldaw latan ti sweldo? Tapay mo't akayat mo ti inaldaw. Tapno saan kayo amarigatan nga agkwenta iti sweldo? Ngamin, sa anak akanayon asumrak, Ante. Umayak lang no kay kayat ko. Iswap, pasweldoan dak ko ma iti inaldaw. Ala. Makamuka nga ron. O may kalatan o kayat mo ti sumra. Agyaman ak, Ante. Nakasukat ka, mait. Sa dino ti papanam. Mapanak agtrabaho iti bakery ni Antipat. Ay, imbag man, nakalagip ka matlaang nga agtrabaho. Ay, naamuan nga ron ni Denise nga awan trabaho. Day takot nga men, dya ibagbagakan ka. Asino mat nga men ti babae amangayat iti lalaki nga awan trabaho na. Isu nga ron nga agtrabaho akon. Ala, say-saya atem nga rod, anak ko. Adag birbiro ken ka di taruan, Richard. Dinis ka no, tinagan na. Ay, di kayan ayat ko day jay, Ante. Kaya't nakanong amin nga agpasyar dito ipagtrab-trabaho ak. Mabalin ka di, akasaritak pa pagbiit. Ala, mapan mo ka sao. Agyaman ak, Ante. Napintas ti kayan ayat mo, ah. Ante. Ado ti bang idaydayaw iti kinapintas na. Madlaw man anasingpot. Nasingpotak mo't, Ante. Rumbang lang agsingsingpot ka. Tapno saan nakasinaan ti kayan ayat mo. Wan, Ante. Ala nga rod, mapan mo ka sao. Ang mga numatagtakan, ang mga uray kan ka. Hello, Manang. Nakaawag ka, mat. Kumusta kayon kaninanang? Okay kami lang kaninanang. Si Kangay, kumusta ka, mat tayo? Nasayati ka sa saad ko ditoy. Aywan gayaw. Nakapauita ko iti para kada kayo kaninanang. Ay na, agyaman ka, Manang. Talaga nagsingpat ka akabsat. Di na kun pasablugan. Uray saan nakapasablugan, pauitan ka nagtang. Saan apasablug dahi jay, Manang? Agpay suti ibagbagak. Tano saan ka nasingpat? Saan na kumapauitan? Ala, huwanan. Mapanyon ton alaan dyan pauit ko. Wan, Manang. Kat ulitak man ti agyaman.
Anyat orasan, Richard. Maladaw kan iti trabaho. Masadutak amapan ang trabaho. Napauitan ka laang masadot ka manay. Saan mat nga iti dayta, nanang? Anya nga rod ti makagapo, masadot ka manan. Siyempre, nakapasyaran ni Denise iti trabaho. Iso nga amunan nga adda trabaho. Iso asumardeng kan nga agtrabaho? Masadutak nga rod nga agtrabaho, nanang. Agpaw-paw itmat ni manang yana. Naimbag taping masyar ka dito'y balay may, paray. Awisan ka, mapantaginom. Ha? Kunak man no adda trabaho? Impakitak lang kin ni Denise nga adda trabaho. Kat itatanakitanan, mabalin ko manantisan asumrek. Ay, luk-lukwam nga rod ti kaayan ayat mo no kasta. San apan ang luko day jay? Jakla ang kayat agumura kanyak ti kaayan ayat ko. Anyakit din asaan? Idinto ta ul-ulbudam ti kaayan ayat mo? Apay ka di akas la concern ka launay kan ni Denise. Kasano no maamuan na asaan kagayang magtrabaho? Maamuan na no ibagam. Apay ko mga ibagak ngay? Oh, matlagayam. Iso nga umay kakit din. Mapantakid di aginom. Amo ka saan ka manan asumsumra kiti trabaho, Richard? Ha? Asino man ang tinakaamwa may tidayta? Saanan ang masapol ang maamuang no asino tinangibaga? Kuang amin. Saan mo tinakasapulan na sumra ka kay ti trabaho? Gaputapaw-pawitan nakmat ni manang yana. Kat, mangnamnama ka itinagbanugan ti kabsat mo? Nagdakkelan day tabagin ngam saan mo nga amo trabaho? Agpinasensya talangan na Richard. Namjak kaya ti sadot a tao. Anyat kayat mo asawan? Pasensya kan. Namlipatan na ko. Saan kumamat akasta? Sige, no kayat mo, agtrabaho akmanan. Nuluklukon akmatlaan. Saanan? Kunyari, agbiro ka iti trabaho. Ngam saan matgayam asipupuso ti panagtrabaho. Sorry, kunakmat. Agbaliwa, parakan ka. Diyak kaya ti malukloko, Richard. Iso alipatan na kon. Nalpasan ti amin kadata. Dayta ti ibagbagakken ka. Asino ngay ngamin ti mangayat iti lalaki nga awan trabaho na. Asino nga tatinangipulong kan ni Denise as anak asimsimrek iti trabaho ka? Saan mo ang mapabasol tinagipulong? Gapot agpay sumet ti impulong na. Isu ti akin basol. No apay nga imbriknak ni Denise. Imbes nga agbirok ka iti pabasulam iti panangisinaken kan ni Denise. Agtrabaho ka kitde. Iti kasta, ada babae ang mangayatken ka. Imbriknak mo tan ni Denise. Anya pa lang agapong agtrabaho ak. Saan ko maakasta ti panunot mo, anak ko? Lakay kamutan. Iso apang nga asim, tagbalbaliw kan. Hello, manang. Nakaawag ka mat? Kuna ni nanang, aday talaagin inom ter aramidam. Nasakit lang tinakam ko. Gapu iti panang ibrik kanyak ti kayan ayat ko. Basol mo matlaang, Richard. Isong agbalbaliw ka kuman. Numaamwak lang no asino tinagipulong ka ni Denise. Ikak iti pagnakman na. Ay na, agbalbaliw ka no kayat mo pa'y apawitan ka. Manang, anyat kayat mo asawan? Diyak kayat apagbisbisyong lang ti ipawpawit ko kan kakwarta. No saan mo nga mo sa limutmutan dagiti nagbambanong kak akwarta? Nasaysaya ate na saan ka apawitan. Makaamukan nga trabaho. Sige manang, isardeng kunti aginom. Nanang, apay mo't ang nagipulong kak ni manang yana. Gapo, tasaanen anasaya at aramidam. Day talatan agin inom tiyong obraem. Da kayo kadimot lang tinagipulong ka ni Denise. Sa anak ang nagipulong ka ni Denise. Amom ka de, no asino itanti kaayan ayat ni Denise. Asino?
Ni kano Lester, day ta tinadamag ko iti panakitsendak ita. Ano niya? Ti awanan ba'y na lalaki? Isulakit di ta nagipulong ka ni Denise. Bye-bye amon, anak ko. Agtrabaho kakit din. Tapat siya ka makasapol kanto itikas kan ni Denise. Diyak mabalin apalabsan da ito'y, nanang. Nakaumay kamat dito'y balay, Richard. Isumot lagayam asaan ka nagpakpakita kanya. Kalpasan nga imbriknak ni Denise. Tagayam, adda panggap mong agawan kanyak. Pasensya ka, Richard. Ngam nabayagan nga adda pa na gusto kini Denise. Diyak lang makaala iti buwelo nga agaram kan kuana. Ayop ka! Gustong pare. Di ka nagdanag. Anya, bumalas ka? Ayop ka. Saan ka abalsen? Saan ko nga inagaw kan ka ni Denise? Nag-break kayo. Sakbay nga inaram ko. Wan, ngam si ka tinagipulong asa anak asumsumrak iti trabaho. Gaputag pa'y sumat. Ay ayatrak ni Denise. Kat jak kayat ngagsagmakken ka. Gaputapat tsak akaasin tulaan. Awanan ka iti baing. Traidor ka agayam. Husto, Richard. Pangasim. Oh. Di nakpilitan amang balas kan ka. Laglagi pa ma. Adda ka dito'y balay mi. Ne, Denise, umunod ka. Anyat masapol mo. Kailiw ko na kadimat laing. Pam! Ne, apay asinipat na ngay. Awan karbangam amang kabil ka ni Lester. Oh. Dayjay tirumbang kan kwa na. Gapot at traidor agayang. Panangisakit na laang kanya tinaramid na. Saan na kami kuman ariribukan tayo? Kat no ulitan pa'y tinaramid na. Mapilitan kami amang idarumkan ka. Ano niya? Isa pangasin. Awatam ko man ti kinapud mo. Amom na niya tirumbang aramidan, ha? Agtrabaho ka? Saan ka kadi ang mabain iti bakim? Sika ti lalaki, ngam sika ti bibiyagan ti babae akabsat mo? Agbain ka kumamot, Richard! Kaanakan, nakalagip ka manan nga may pumasyat. Nabayagan na saan ka nagpakpakita. Sa anak lang nga umay pumasyar, ante. Kumayak ag trabaho. Saan ka di anak ko nakmatkan ka? Nga umay kalatan. Anytime akayat mo tag trabaho. Kaya't ko itanti diretsyo pa nagtrabaho, ante. Sigurado ka? Oo, ante. Gapot ang mabain ako. Nasaya at mat tanagnakam kan kaanakan. Oo, ante. Tapno sa anak ko nga agdaw-dawat iti kwarta kanimanang ko. Rumbang laeng kaanakan. Nasingpet nga unay jekabsat mo kan ka. Oo, ante. Isong arod, amababain akong kankwana. Nabainanak iti imbaga ni Denise kanyak, Mr. Lonely. Isu ang nakapagpanunutak nga agtrabaho. Katjak kayat adumteng ti panawen, aguraan dak ti bukod ko a pamilya, gapo iti aramid ko. Isu nga ingkagumaak tinagbalbaliw. To'y pagayam mo, Richard. Agyaman ak pagayam Richard iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, sapay kuma, ta makasapol kanto iti kasukat ni Denise. Ken sapay kuma ta itultuloy mo ti agbalbaliw, gapu tamadi ti mangnamnamalatan iti nagbannugan ti sabali. Buano papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagam nagpailingad iti tinagan a Richard, manipud probinsya ti Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center iti DZWT 540 kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.